upat. Aday sabot tagal day taw. Hindi surong. So, bali, 7 plus 5, Ay 12. iso. Nagaduda. Adeng. Adeng. Ay, kay Manong. Ay naapo tatay ka pa labinbin si Red si kamo gaya mga tal talaga. Umay ka man toy ading kaw. Ay, Apa na ading kaw? Ay, apan ang lagi lista, Manong. Ay agilis-lista ka. Ay na nagtiming mo tayo. Ti kaabdak dito'y kalsada ading kaw. Apay, Ay, na, Manong. Ilista na mamut ading kaw. Isali na mamut di talistaan. Ay, namanong madi ka nga mabaling dito. Ay ha? Apo ading ko. Day tati kong kunak kahit. Sige isali na kun ading kaw. Di talistaan. Ang nga mabalin, Manong. Nga mabaling dito. Anya? Ay na, apo ading kaw. Day tati kong kunak kahit talaga pudno gayam datay ibagbagada nga ada itipilpilyen nyaw nga ilislista. Ada itipilpilyen nyaw nga ikan iti pagsayaatan ading kaw. Ay na pudno gayam datay kong kunada nga dati paborito yaw. Ay na, apo ading kaw. Sige isalinak mo tin adi talista ading kaw. Naulawat yung Manong. Kamadi ka nga mabalin dito yung Manong. Ay na. Apo ading ko might. Dapat no ada iti pagsayaatan nga maibaba dito yung barangay tayo ading kaw. Dapat sa pasapon yaw amin nga kabarangayan yaw. Ang nga datay adda ti pilpilyen yaw. Ang nga datay adda ti paborito yaw nga ikan ti pagsayaatan ading kaw. Ay na kapag paparyasan nyo mo't dagiti kabarangayan yaw. Ang nga datay adala iti mas nupot nga ikan nyo ti pagsayaatan ading kaw. Kasanaw nagbayaga kun nga tao dito'y barangay tayo ading kaw. Hanak pa'y naikikan, te duray anya nga pagsayaatan dito'y barangay tayo ading kaw. Iso nga, tatay nakita ka kinaragsak anak. Ala sigin adeng, isalin na kun adi talistaan. Kahit mo nga talaga, Manong. Ay naapo ading kaw. Yang nga tinagan mo. Ay, Edwin, sura mo ta. Edwin, o kitam di spelling na Edwin Ducos. Sige, Manong. Oo. Edwin Ducos. Oh, kita baka marong spelling sa bali man ti maikan ti pagsayaatan ay nading kaw. Oh. Sige, garod Manong Oh, nailistam na alam. Garod Manong. Ay, sige, thank you ading ko. Ay naapo ading ko. Tataak lang nga naisali itilis-listahan kadagita nga pagsayaatan dito'y barangay tayo ading kaw. Isapay kumataton maminsan manin ading kaw. Sige, garod Manong, intun Lunes Intun Lunes ay ading kaw. Kun Manong, masapa ka nga mapan idi Barangay Health Center. Kasi kati mangida ulo kadagitoy taga Purokyo nga agkugit. Anya? Kugay! Kugit, Ay na, Manong. punalan mo da di listahan iti politiko da di may kanti ayuda ading kaw. Ay na. Apo, agrupa ka nga talaga nga ayuda. Ay naapaw. Nukugit ading kaw, kanagarod mabalinin Ay hanga mabalin Manong, nakapapilit ka mo. Masapa ka yung Lunes kasi kati mangida ulo ka dagiti makugit. Awan ti binabawyanan. Nya? Apo, kapapilit kan tumag gamin tay ayuda. Anak ka ng